أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى في السر والعلن. واعلموا أن الإسلام رحب في الزواج وحث عليه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة من سنن. يوم الجمعة 4 مضى من شعبان لعام 1436 هجرية، موافق le 22 cinquième l'année 2015. haray musidɓe julɓe ɓaawo yettugol men Allah tabaraka wa taala ɗono ndene laaɗo meɗen Muhammadum sallllahu alayhi wa sallam, e seedi tigi ala reweteeɗo si wona Allah, e seedi kene laaɗo meɗen Muhammadum sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaaɗo makko ko nelaaɗo makko. en wasondiri hurgol Allah tabaraka wa taala e kene e gunɗo. hutubatana al yawm yaduru hawla ziwaj wa hawla nuhur. hutuba meɗen on hannde ko woni yiilaade, ko woni en yewtude koko yowondiri en ko wiyete kon détal, bi mana resugol, bi mana jommugol, ko honɗum alqur'ana e sunna wi'i fii muɗum. e yewtugol en fii ko yowondiri e oɗo tenge fanɗingol mo ma ɗum tumugol ɗum. jiyaaɓe Allah wiwɗen wa bayyana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam annahu sunnatun min sunani wa man ragiba anhu falaysa minhu. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للبصر فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج لأنه آية من آيات الله، حيث قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا مسيب جلبة خطبة يتك أمويو إن أندو أوتو إسلام mo wonɗen e muɗum, mo wonɗen mantorde wonde ko en julɓe. oɗo islam hino yamiri, hino lerɗini jombugol buy kadi. hara wona gooto, hara wona ɗiɗo, hara wona tato. gooto kala si cellal no woodi, dépense no woodi, haqqille hino woodi, haray himo yamira jombugol nayo. anna to uddande yamuɗo haray ko himo yamira jombugol nayo. islam on no yamiri ɗum, hino lerɗini ɗum. nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam de saa hino ɓangini mo public ka sunna makko wonde ko wiyete kon jombugol deyi. haray ɗum ɗon ko sunna makko. kala noon añuɗo sunna makko haray o faalaka mo. kala añuɗo sunna makko haray o jeyaka e makko. mo yiɗay ndangu koye feccuuji ɗi, mo yiɗay nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wondude appliquegol sunnaji ɗi o wiiɗi ɗi o tata o waway waɗo. nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hino yamiri ɗum, lerɗini ɗum. ɓe adresi silbateriɓe ɓe maki ya machara shabab, bi mana hey kono yo silbateriɓe, hey kono yo silbateriɓe. wona filmogol ko photoji tullangani. hey kono yo silbateriɓe. haray kala e moɗon tawɗo taganama ko wiyete kontenge sadaɓo huneteɗo hino naati ɗon ko wiyete kon jawdi gere jama o no feƴƴirta noon. haray ɓe maaki ko yo jomum. wo tawi ko haa o gayna janngude, wo tawi ko haa o jomfu, wo tawi ko haa o heɓa visa o yaha, wo tawi ko haa o darna. o haray on tin ko yo jomum. ɓe maaki jommugol ngol wallita to neɗɗo on hippugol giɗɗe makko ɗe. si giɗɗe maaɗen foti tigi cikkaade e huunde, tawi ko huunde nde accuɗaa ka suudu, ko huunde nde ndaaruɗaa haa ronki, ko gite maɗe fokkiti cikkoyaade e ko annduɗaa o a waaway huɓindaade gite maɗe.
kono ka yitere man ne jikki e ko a yiyaani haa hannde welantama fi huɓindagol yitere nde wo haray ɗum waaway wallude neɗɗo wallintingol fardi makko wo kala hewtuɗo jombugol o heɓaali teni ko jombira onon yo silbateriɓe tooliɓe ka nder julirde ɗo wo wara yo ruɗɗi hurgol sunna yo hoɗu tenen e alkamisa kala yontere yo hoɗu sappo e tati e sappo e nayi e sappo e joyi kala lewu wo ɗum ɗon waaway ɗoytude vitamine makko o ɗum ɗon waaway mo wonande heedode e rewɓe yimɓe ɓee si wonaa ɗum on tigi ko yamira ko yo jooni nelaaɗo Allah sala sallam man lerɗini fii ko ko wiyetee jombugol ko fiyi on ko paske ko ko wiyetee jombugol ko maande jeyaa ɗum e maandeeji Allah tabaraka wa taala nokku kanko Allah ka o daali ka o yamiri wono jeyaa e maandeeji makko ɗi holluɗi ko o gooto holluɗi ko o garanjo holluɗi himo wooda nde o tagani on ɓeynguuli immorde e wonkiiji muɗum ɗin fii on naatu deeƴon hoɗon ɓuttinon dok e ɓeynguuli muɗum ɗi ko ɗum waɗi goɗɗo si o heɓii suudu o heɓaali ɓeyngu haray haanii ɓuttungol no manki si o heɓii mananku o heɓaali ɓeyngu haray haanii ɓuttungol no manki si o heɓii cella o heɓii laamu o heɓii kala ko woni kono o heɓaali ɓeyngu haray haanii ɓuttungol no manki kono noon mo maraa ɓeyngu koye haray wanndaani mo maraa ɓeyngu silbateriijo kanko ko yaata o tawa jonngalleejo on e ɓeyngu mum hino sonkude o yiyay jonngalleejo on hino ittine o yiyay ordonnance ji hino arana jonngalleejo on kanko si o faamaali o wiyay jombugol ko tana o wiyay jombugol ko soñya o wiyay jombugol ko muskila o faamaali so derti haa o metti weli ko wiyetee jombugol konde wootere weli foti ɓuttu ko woni kon e jombugol so derti haa o metti ɗum ɗon nde wootere ɗum ɗon waawa mo yejjintinde ɗuya ɗuma o tawa ɗuma jaka wonaa ko kontete ko wano noon jombuɗo gooto ko yiyata comme marɗo rewɓe ɗiɗo marɗo rewɓe tato sonnaɓe no siinindira hino haasondira hino hollindira ngaymbuuri sonko ho ino waɗa toon ñaawooji ho ino waɗa toon kanko mo gooto on o faama e jombugol ɗiɗo e tato ko soñja ko probléme ko masibe ko piiro ko ñaawooje ko ɗum o faamata kono so derfayno haa o waɗa ɗiɗo ma o waɗa tato o tawa jaka Allah tabaraka wa taala ko hakkiilo kala ko o yamiri a taway ko ɗum moƴƴen ibnu adama o taway ko goonga ɗin soñjaaji ɗi woni yiwde hino nder ɗon ko goonga goy kono moƴƴereeji e nafaaji jaka ko woni nder ɗon kon no multiplie jaka koye soñjaahoy goy ko woni yiwde ka yaade ko ɗum Allah tabaraka wa taala yami jooni noon haray والغرض من الزواج هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة وهدد الإسلام على النكاح بما طلب من النساء وهدد عددا فقال جل وعلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أي وإن من أعظم النعم في الزواج أن يخلف المسلم الذرية الصالحة التي تدعو له بعد وفاته هاي مسيب جلبه فاندون نفور بند جانبه انتري بند جانبه كوادي كون هذه الإسلام يمي يجمع الله يمي يجمع نلاد الله يمي يجمع وفيه بقول كويتي كون جيد نلاد الله صلى الله عليه وسلم ماكي حديث سلم وه جمبه يدا بجيدو توبه ko wiyete yiɗaaɓe mi maana wonaa ya yaw jombaamo gooto faalaaka taamo présentoɗaa ɗum ɗo wo haaji makko alaa e ɗum wonaa ɗum woni ko faanda ndaara yiɗɗo ɗo seeɗa ɓii dambe seeɗa ɓii labaaɗo seeɗa finuɗo seeɗa kiɗɗuɗo seeɗa ko ɗum ko faanda Allah waduuda yiɗaaɗo wo jombaa kadi alwaluuda jiidotooɗo ko wiyetee jiidotooɗo wonaa wiyeede a yehi anaɗimo ka laboratoire anndi o ɗo ko jiidotooɗo ma a yehi ndaaro ɓe yiyetike mani ko jiidotooɗo wonaa buutiɗe ɗi balɗum ɗaa toɗena ko sirru balɗum ɗaa kadi ko yongina ko ɗe goɗɗum hara wonaa Allah tabaraka wa taala mi maanaa ko faandaa yaa jombu jiidotooɗo ko yaa jombu mo âge mum feƴƴaali jiido masalan yaa jombaa jomum moins de 25 ans anndi on ɗon so jiidaaki o jiidaaki tuuri kono imo tijjoraa jiido ranaa yawgol jombo yahinamo 40 ans nattiri dow si wonaara an kadi a fewndike ɗon
si tawino an kadi a fewndi ke ɗon no beyeru mum no woodi wona ya uggino wiya ko be koyɗa tawa a feƴƴi noon koyɗon haray koye a siggi to ndaara feendo ma on jombaɓe gasata wonnude ɓen jombugol ma ɓen ɗon woɓɓe goo sikka yeeyaɓe mawɓe no feeti aɓe kadi yondinaaki wano ɓe jombugol ɓe faamaani ɓen mawɓe ko jom maɓɓe no mari nafuuriji buy googoo o yummiraaɗa no jooɗi no faalaka to'a no faalaka ɗaɓɓa bari sino faalaka itta saha on no jooɗi no wondi e nden annde ɗon yawgol jomba on on baraji moolanaaki jombuɗo on haray nokku ko wana noon kanko jombuɗo on toujours kadi o adday ko waawa wallindirde e ɓeengure makko nde ko waawa nafinirde e ɓeengure makko ne haydi ton jahum kadi seeɗa waɗi kono haray nafoore ɗuɗunde kadi waɗa e nder islam ko ɗoni ko yami ne laaɗo maaɗi wo kon ɗum waɗi simini yo jombu yiɗaaɓe jiiɗotooɓe woko par ce que mi foolondiroyay e mawɗo annabaɓe ñannde darngal annabaɓe foolondira e mofte haray kala sago muɗum ko kañum ɓuri marde yimɓe ɗuuɗude wono yiɗu ɗon opposant ɓe no waɗirta campagne foolondira e mo ɓe ɓuri heɓude militant ɓe ɗuuɗuɓe ko noon kadi annabaɓe ñannde darngal joni noon ya aki faamu ɗon junngo leader jo hara ko junngo leader jo si tawi an a yaadi e kartal électeur wal ma ngal tout mi Abdoulaye Kala mi yaati e kartal électeur wal angal e 100 personnes votant kadi votoɓe kadi militant mi ardi ɗum mi hunike opposant jo meɗen o haray mi e ma ko mo ɓuri hettude e makko ila pelliti haray ko min ɓurata hettude e makko ko gonga o weltamtoma ɓawa kilike aɗa santike a votay a gañinaymo kono a ardale goto min adduɗo électeur wal angal mi ardi kadi e temedere ko ɗum woni e recensiɗe wonduɓe électeur jemu ara mi ɓuri hettude hakaza koni kadi e junngo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yaaduɗo e fula musum gooto heɓi koye tattoy Allah nelaaɗo mi aray ko gooto mi jombuno ɓaari menen ɓeeno ɗo sahi o ala on wa ko tato pet woni komin jiiɗi mi Abdoulaye Kala mi yaada e fula musuɓe nayo gooto kala no jiiɗani ilan sappo ɓiɓɓe capanɗe nayo wondude e sonnaɗe nayo 44 personnes plus a min Abdoulaye Kala 45 personnes min e ma ko mo ɓurata yittude e junngo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hakaza ko ni nelaaɗo Allah on woni ko yamiri ko ɗum addi ko lerɗin ɗum ayi islam o yamiri lerɗini fii ko wiyetee kon ndewgal yamiri ko wiyetee kon jombugol kono attention islam happi keerini wii ko jano wo ko nayo jombetee kono e hoore gon koni ko nayo jombetee fof no woodi fof jooɗiiɓe ka juulirde ɗo tatati ɓe lanndama ɓey nayi moodi ɗum no ɗuuɗi anndi yo waɗe gooto si tawino ko sharia sansoto ɗon kamɓe si ɓe lanndama ɓeyno yo ɗum chance so goto jombugol par ce que ɓe mara capacité jombugol ɗi goo ka moyen ɗiɗi no gasa ka cellal e ko nandata ko waɗa ɗon kadi musidɓe julɓe woɓɓe goo e men kadi si lanndama fii ko ko o sharia wi yo jomɓe nayo si tawi ɗum kadi koko bonni toto ɓen kadi wi ayno moodi ɗum no fanɗi hay moodi o islam no hani wadde ɗum sappo tawa mi Abdoulaye Kala mi jomba jiwɓe sappo est ce que on faami e ko nantata e ɗin piiji haray oɗo tawɗo watajo ko golliɗo ma tatu lerde o yiyata goɗɗo no jomba buy muɓa haray ɗum hino nanɗinimo haray ɗum hino jaasini e junngo ma haray kanko o faami ɗum ko golle jaasuɓe ɗum ko golle ñiddude ko goonga no e kum kala e ndow ɗum mum ɗum ko ɓere pecce mum koyen ko foofata kanka ɗo fof fiɓere ko makko kono yo faamuno na ko wayi wano makko leerde goɗɗo wi wallenami jomba na yo ndaar hoore makko sikka fof ko noon wayi yo immo o wallitora on tigi attude moyen ha on tigi jomba o du'anomo o wallitoramo moyen o wallitoramo ɓanndu makko ɗum kadi ɗi mana immagol kurkanomo waɗanamo baabiye e yewtugol sabuli wonaɓe toɗanede ɓen comben ka anda wona fof wayi o makko masalan si wiyama joni reedu ndun koyo fecce tati masalan tummita ka ñamugo nelaɗal sali sallam maki o feccudi reedu ndun fecce tati feccere fi ñamete on feccere nden fi jaran ɗan feccere nden fi fof kango tawa noon min Abdoulaye Kala masalan ko wawata lan hebbinde reedu ndu ko kilo tati masalan jooɗoɗen noon an tawa reedu ma ɗum fof ko wawata nde hebbinde ko kilo gooto mi mana anndi an ko pooti gooto e feccere haray so tawi en gollidira yo haɗi seɗa haray ko ɗum an hanɗa ñamde pooti gooto maaro haray ko ɗum hanɗa ñamde min no reedu an ɗum ƴetta kilo tati anndi min kadi haray somi gollidira ɗum ko kilo gooto mi hani ñamde anon merɗe ñamuɗa pooti gooto yiɗami mi ñaami kilo gooto a sikka mi weƴƴintimi sa mi weƴƴintina haani min kadi mi tendu komi reedu an ɗum tati yo ani ɗiɗi no waali libre mande me maako a koni kadi ka jombugo leerde tata ina ma foti e fulamu sum gooti wokkanayoɗolle kadi ɗe leerde ɓe wima ya wanduɓe ɓe jomba ko ya wanduɓe ɓe jomba kono noon islamu haray no happiɗo ya aki
وعدده حفظوا وياري كوريو بنايو عليك بنتو يوندينو كونو دونو كورا هانايو سيتاي وني سنة جماعة فتيني سنام دارام بلاس كور ساي سنة جماعة سيدي أنا لا كانوا ما تقول بيهم هي جم باكي تبوا ناقول هي جم باكي تبوا ناميتي هي جم باكي تالله فانتي تاكر ونلا فانتي تاكر كونو سي أرو هذا يوانده أجو كايدا ديرام بلاسا أندي نو ياها ساكوجا أندي نو ياها نو كايدا فايدا مثلا إن فاميكا إسلام تقول كهات سيدنا كهاتفا الله تبارك وتعالى يملك القرآن وهري ويميرا مجد جنبول إدو ما دون تاتو ما دون مايو هراونانو وفقو فامري آياون يوغا يفيد نفيرتا آياون إن الله يوكو يا جنبو إدو يرتدا جنبا تاتو وني ست yittoɗa jomba nayo woniɗa kan seng yittoɗa jomba nayo woni neer ko aray goɗɗo no yanana jombugol ha jeenayi foɓɓe goo kañum ko ni famiri ayo yoga e feddeji goo iɗi e nder lagine ɗo iɗi huɓɓiti e nder aɗa noon ɓen ɗon ko faamu poson woni ko faami alqur'anare allah nden ɗo e kamɓe ɓe faamali ko aya alqur'ana on ko yeetiɓe ni mana ko ɗiɗo ma ɗum tato ma ɗum nayo ko gikku allah tabaraka wa taala kanko waɗata hunde wotere ini oyna ko ya waɗa ɗum ɗo tun mi mana kanko no jeeya e gikku makko ɓittintaɓe wondi ɓen ko ɓittintaɓe jeeɗi so ndaari ko kaffaraji ɓenna ko ya ñamri ma ko ya rinki ma ko ya huuru nokku goo detaɓe wattama ɗum ko yaa holti kono ko kaffaratul yamin nokku goo ɓe adda ko ya hooru ma ko ya rinki nokku goo ɓe adda kono yiyataɓe tabaraka wa taala no anta ko gootum ɓet a ko ɗum ɗo tum watta a ko noon kadi ka deta so wino ɗiɗo pet ma tato pet ma nayo pet addi gootum arayno mettay no fii donc o wi wo ko ya jommu ɗiɗo ma tato ma nayo he aki si yehi noon ha an amiji ɗi ka tawi an wona anum ɗo hakkude rewɓe awa an o haray ko ya jombu gooto a nelaka jombugol gooto koy ɓawire fiyani hoorema nunɗal ma ngal tawɗa nunɗal mbiral kan nunɗal hani wolde ɗo noni biiti an annduɗa tan awa on tawi noon hannde kadi an on jomɗa ɗo joni noon ande ko ɓuri mawnude e memaji ko wiyete kon jombugol ko fiyo oɗo neɗɗo fi oɗo ibnu adam ko fiyo accu durriya moƴƴo ɓaawo kono du'anomo ɓaawo o maayi wono andirɗa ka nawyiɗa hiɗa ha toñini e bidon mum nebbo e sakum maaro e otowal katwal wawa ngal dogude ka fulawa e windegol hay kono andirɗa noon sa nawyi hiɗa maapori ɗum moƴƴa andile ko ɓiɓɓe wonata tawi ɗum heɓa awa sa maayi a yehi ka gaɓolu haray ɗa maapori neldede du'a toon hara ko aade laaɓɗo kadi du'i du'a on ɓuri ko ko wuruɗoɗa maapori peɓum ngoro e kiluhum sukkar e kiluhum maaro e litirhum neɗɗo ɗum no wawi wonde wo si tawi woni a jombi buy a diidike buy a ne'i kadi nedi islam ala ɗen noon hannde kadi ɓe du'an ko baba maɓɓe ɓe woni huɗaɓe wo heɓoto e nder ton madama ɓe ɗuuɗi moƴƴuɗo huulowo allah andi to koni baba an wante maayi toranomo du'a ma a yaa du'a faabo yimɓe ɓe toraneɗan baba an du'a deuxiéme paade si tawi an acca ɓiɗɗo haray ɓiɓɓe ɓen e ɗuuɗude anndu tum ɗo gooto kala haray ko baba mum maafini ko nene mum maafini ɗum mbamayi a yiyata goɗɗo no waɗi ɗo sadaka haray ko yo momo ɗo du'a no ɗollam babirawo gorejo am ngo no feƴƴini ma babirawo jatigijo am ngo ma babirawo kawtal amen ninama ni ɗum no feƴƴini haray ko yo waɗanmin du'a abadan haray ko ɓe waɗi du'a fi nene maɓɓe ma koye ɓe waɗi du'a fi baba maɓɓe si juuti ha ɓe waɗi du'a fi esiraɓe maɓɓe hani kadi ɗon kadi ko baba par ce que ko ɓeyi ko ɓiɗɗo on ɗon on hino ka maɓɓe mana haray ko on debbo ɗon koko toujours ko baba amma nene ko ɗum ɗon woni ko yiyoɗo donc haray ko ɗum ɗon waɗi islam yamiri lerɗini yo neɗɗo no jogo mum ibadallah inna min al umuri allati yanbaghi an nunabbiha alayha man yuridu zawaj an yuhsina ikhtiyara azawj bal wa yuhsina ikhtiyara azawj fi alwaqti nafsi لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض إن الزواج في هذا الزمان الذي طرت فيه العادات والتقاليد على القيام والمفاد إلا ما رحم ربه يزوج الإنسان صاحب المال وصاحب الحسب وصاحب القرار ولا يسأل عن دينه ولا يسأل عن أخلاقه ولا يسأل عن قيمه ومبادئه يسلم ابنته المسكينة التي هي أمانة في عنقه يسلمها لمن لا يخشى الله تعالى كيف يكون موقفك أمام الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يكون عرضنا هو المال فإن المال ينتهي ولا ينبغي
أن يكون هو الهدف الأول، وينبغي أن يكون الهدف الأول هو الدين والخير، هو الأخلاق التي يكون عليها الإنسان، يكون عليها الزوج، تكون عليها الزوجة، فعليك بذلك الدين تربي يدك. سيدي جيب تدر وقت جنتا له كتبك جولي ودو هاجين تويتو بيودو كتبك إنترنت هاجين تويتو بيودو كتبك راديوج هراي أوتو كويته كوندسال أندي إنه جيا إكبري مانون إكبري هانو دي فيا فوج دي أندين تنتين كتبك دو إن شاء الله تعالى ونande أوتو فالا دو جنبغل سيد يوسف مؤجدي مو جنبك wonande oɗo faalaɗo kitirde yo sugu moƴƴade mo kitirta he namo yiɗa o okkata anana ɓenna ko torani ɗum o okkata o buyno toranoma hayla hoore ronka okkude eten paam faalaɗo jombude yo sugu mo o jomba mo hoccitike ɓeygu baytoto ɓiɗɗo mo yehi jombi ɓi ñamakanaɓe wii ɓiyay ɓiɗɗo mum financay ɓiɗɗo mum ha mum jiiɓe alqur'ana heɓo to hayliɗa ɗilla mo yehi jomboyi ɓi mbatuɗaɓe wii kañum jannay ɓiɗɗo muɗum on ha on heɓa laamu on wona président ma ministre ma député o hayliɗa hinga mo jomba yusufu ka o jombata ɗon ne laaɗo maki al arabu jaskasu ɗaɗi ɗingo jokkita yirtito to kadi yirtito haray hutuba men on eno waɗa tanndi no lerɗina faalaɓe jombugol ɓen yoɓe subuka ɓe jomba faalaɓe okkitirgol ɓen yoɓe subuka ɓe okkitira e saa'i moɓe toroto on ma e saa'i moɓe okkitirɗon tigi alana accugol haala o mi annda ɓe fa ɗoɗaltinoɓe ɓe makay ko ɓaawowal ngal jomɗete koni wonango yeeso buy faamani buy sigi ko ɓaawowal ngal gaaɓe mana jooloɓe ɓen wona ngal ɓaawowal ndaara wona ngal faanda wona ngal ndaarete ko mawɓe ɓen ɓaawo e manta sorooɓe ɓen ko ɓiiɓi on ko ɗum ko jomɗete haa wona on jigol mi annda si faami jooni noon nelaaɗo alah sah sallam maaki seede mo okkitiray ko yo suɓu ko wana noon seede mo jombay ko yo suɓu nelaaɗo allah sallah sallam maaki si tawi arii o ino faalana on jirɓe mon ɓen on mo tawata on welaama diina muɗum kan e ngikko makko ɗum ayi ko lija on suɓay haa ɗum wela on ma metta on ayi on mo tawata diina makko kan weli on pasir islam ngikko makko mo weli on pasir alquran nelaaɗo ma jaw hara jombe on noon so rumɗi noon jombude on o wi o ɗaɓɓitay mo jawdi ma gayɗo janngude ma laamiiɗo ma darnude ma wonɗo voyasude ma garɗo kaskatoa ma jogiiɗo téléphone 2 piece e 4 piece e ko nanndino sa e ɗum ɗo heen awa annde dey yakunu fitnatun fil ardi wa fasadun heen aray nambaraji e musibaji e taɓaji e murtal duuji buy waɗa kawre leydi en ko ɗum waɗata so jiwɓe no fellindira fii sukaaɓe no fellindira fii jiwɓe ma suka no fella jiwo fii suka ɗimmoojo makko ma jiwo fella jiwo fii suka ɗimmoojo makko fii on jiwo no yeeso jokki suka makko yakun fitna mo wata ko firaaɗe mo ɗuuɗi ha fil ardi wa fasad ma hino ɓaa heɓinimo a natta e ƴettu ɓiɗɗo ma on natta oɓɓoye mi ala nattude taa ko police sendata ma ɓaa heɓini ɓiɗɗo ama ay de a naɓata ɓi boobo ɓoye to moobo inna minen mbay ɓiɗɗa men o heɓini ɓiɗɗo mo hara ɗo bo ko minen min naɓay o on naɓata ma on naɓay o emin naɓata taa ko police o woni ko sendindirtat e gendarme o e ko nandi so tawi ko ɗum waɗi so islam wi haray so tawi woni a yii goɗɗo no faalaji o ma woɗi peeji ɗiɗi pet nelaɗa yaada sa tawi mawdi o ko julɗo a tawi ni ko alqouran ukku kala ko o mari e aduna kala jawdi ko o mari kala ko woni ɗi waliyu e aduna kala gandal ko o mari e aduna si tawi dina kan na islam alqouran nikko makko ngo wona alqouran wota ukku wallahi sa okki an min sa yaa ko jalo okka ɗo fii tum ɓay heɓi kaydi hino europe ma no angola ma hino amérique ɓe jooɗo toon duuɓi sappo ɓe yidade jiwo ma ala pende compte ɓe jomnita konngol e téléphone wonde ɓe jonniti ɓiɗɗo maɗa ay an ko jawdi ndarɗa wona hulu si tawi no gikku o mum ko alqur'ana e sunna hay so asoo katkare leerde yaaɗa ka maɓɓe watta e ɓerɗo an welɗi siko wonɗo amérique tawi ko alqur'ana e sunna woni hirɗum leerde noddodirɗon téléphone ma humpitiɗa fiima ma ɓerɗe tawma a tawa e ɓernde ma ni hen welɗi alqur'ana e sunna kañum ko gotum ko unique e aduna o fof kono amma oɗo ndaaruɗo jawdi aha o anda e kanko ko jawdi ni ko jogo fof wona alqur'ana e sunna joni noon ɓe inni en ka futuba ɗo wo kono malgré jeeya ko woni dogude aadaji meɗen ɗin hannde nde yiyata yimɓe ɓen hino ƴetta ɓiɗɗo muɗum on okka jon jawdi tu ko alda e ndaarugol diina ko alda e ndaarugol ngikku
ko alda e ndaarugol komo honto ko alda e ndaarugol iwtini a kutuba on wullitii ɗum ɗo maatini kutuba o baaba diwɓe ɓen ɓe hanano wayirde noon naano goɓɓe okkitin diwɓe maɓɓe ɓen piindi jaw yo ɓe okkitin fii kaa ɗo diina fii mum ɗo ngikku islam alqur'ana e sunna wo kutuba on naneno fela nane kutuba on no jaatina ƴettuɗo ɓiɗɗo mum on okkitiri ka okkitiri woɗi ɓayɗen no mari moyen ma ɓen ɓay ko lamɓe kutuba on wo yiɗa oɗo neɗɗo hino ƴetta jiwo mum on yurmeteɗo mum on fitirjo makko on jango ko noon kutuba on addir fitirjo makko on jango wono responsabilité makko on jango dankotoɗo mo on jango mo tata ko kanko ni responsabilité makko ha ñande dargal ko kanko landitete ɓiyoji o ƴetta o ɗoji o okka goringel hulata Allah tabaraka wa taala andano longal lotorte andano galligorte sendindiranano e ñaamo gonɗumari priorité ñamirede gonɗumari priorité salmodirede sendindiranano e ñaamo gonɗumari priorité laɓɓinorede ŋañorede e ñittorede o ƴetta ɗiyo makko mokka oɗo hutuba o felingil guri feliɓe alaji feliɓe ustasi feliɓe imamu tawɓe ko ni wayi ko ni ƴettirta ɓiɓɓe muɗum ɓe okka islam wi hutuba meɗen o wi o haani kon ndeyɗen okka ɓiɓɓe meɗen ɓen wo haray koyo en ndaaru diina islam tan ko googa marɗo damɓe no okke marɗo jawɗi no okka kono taw hara humondiri e diina islam on e ngikku alqur'an e sunna wo ko hono noon an sa ƴetti ɓiɗɗo ma on a okki fii jawdi tun a ndaaraali diina e ngikku oɗo huɗaali allah e ɓiɗɗo ma on o yeebi ɓiɗɗo ma on ma o yeebi diina ɓiɗɗo ma on wo ko honɗum noon sikkuɗa place ma on so a daroyti yeeso allah janngo si allah landike ma honɗum marɗa ko udditoya hunnduko maɗa ko jaaboɗa hutuba on wo ya hulu allah tabaraka wa taala yeeso allah moƴƴa fii oɗo jiwo ma ayi sa okkitiri o mara babajo ngo kono jaɓitama ɗon okkitira si aduna allah fof moɓodiri o innata ɓaale baba makko okkitiri ɗon walli on jaɓtaali kunjimu hannde kadi a yaha sorna kum e fuu ku wona ɓiɗi kum ku wona soññi kum so wulmitike ustatijo hommo tigi de on ɗon no wawi ñawdare no selli kayalta kono mi jaɓetima allah ɗum ɗo wodanama est ce que on faami e ko nande tawino mo wawi wajade goo kon acci ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo kono sa jaɓali ɗum ɗo ma sa waɗali ɗum ɗo mi jaɓitay o wawata ko o babajo ɗan tawi noon ngil baba win ɗo kangel ko ndaara e milɓay min men deti e ko nandita tawi hutuba on wiwo hanande ardinten jawdi ndi o ko en ardin diina islamu kan woyo en andu ko wiyete kon jawdi ndin ndi lannay yo en ndaari diina islamu kan hara ko ɗum ɗo woni ara num ko aɗiɗen ndaarde kon hande gardi jawdi wattike falillahi shukuru jawdi o hino moƴƴi no weeli no yitti kono yo taw hara ko diina kawle fandunde aranere nden e ndaarugol ngikkuji moƴƴi ɗin par ce que koye ɗin ɗon ngikkuji moƴƴi woni ko dewgal ngal fawoto gorko jommu ɗon koye ɗum ndu ngikku moƴƴi wonata o jogo ɓeygu makko jiwo jomba ɗon koye ngikku moƴƴi wonata wawa jogitade mo okka ko wo haray koyen ndaaru diina kan tabbintimin junngo meɗen kon e diina kan aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa al-ghafuru rahim الحمد لله المنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إذا أردنا لبناتنا وأبنائنا الحياة السعيدة المستمرة أن نيسر المهر وألا نغالي فيه فإن المغالاة في المهور سبب للشقاء كما بين ذلك النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول صلى الله عليه وسلم إن من يؤمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا لا تقولوا في صدق النساء فإنه لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى لكان أولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يصدق أحدا من نسائه ولم يصدق أحدا من بناته أكثر من 12 كلية فلا ينبغي للإنسان أن يغالي في المهر فلا خير في المغالاة فعندما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تورد عليه النكاح فقام أحد الصحابة يريد نكاحا فقال له صلى الله عليه وسلم
التمس ولو خاتما من الحديد فلم تجد ذلك الخاتم فقال هل تحفظ شيئا من القرآن قال نعم قال زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه musidɓe julɓe yetti Allah ɗimmum kadi en yetti Allah kesum en seeɗitike ala reweteɗe sowona kam en duwani ke nelaɗo meɗen Muhammadun sallllahu alayhi wa sallam en seeɗitike ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo musidɓe julɓe yo toliɓe ɗo e kala gentotoɓe hutuba on hewtata e nder aduna Allah hutuba Abdullahi Kana waɗi on e nder nde ɗo jumare ñande nayi sabbordu suumaye ñande jenu lewru porto ñande bende lewru wiyetendu ɗum me lamde min ken haray hutuba on haqqi en e ɗuɗɗingol teŋe fantingol teŋe taksugol sukaaɓe ɓen ko tel tawi a waawa ilan jonngude bi ɗo hutuba wi wo si tawi ɗen faalana jiwɓe men ɓen e sukaaɓe men ɓen ko wiyete kon desa e ngurdam moƴƴa o en jottinay ɗi teŋeji par ce que sa tarti jiwo ma on teŋeji ɓuyi araya fallali araya sikki ko jiwo on ɗum falli suka on kam fallaki ara suka on kadi fallata ɗon par ce que minen kadi heditiɓe men ndaaray ko teŋirɗa kon jiwɓe ma ko jiwɓe ma ɓen teŋira ko minen kadi minen jiwɓe amen ɓen ko ɓen ko ɗum kadi teŋirɗe anndi araya falli suka ma o ɓay suka ma on ko jiwɓe amen ɓen ko neeɓi haydade o jinda henna jiwɓe amen ɓen woni ko yombata si ɗe faalanaɓe gurnan labaɗa wo haray gurdan newiɗan gurdan duumiɗan gurdan ndeejuɗan ko yi moynu o teŋ wonayi e feƴƴintin e o teŋ annde feƴƴintingol teŋe o wuri ɗum ko sababu halkare ko sababu halkoy wono nelaɗo sallah sallam ɓangini on nelaɗo mo anndanɗa hoore o wowlata ko welatama kala ko wuuli annde ko wayi mo Allah wahini e makko o maaji kanko nelaɗo ko ɓuri moƴƴude e sonnaɓɓe ko ɓuri laɓede e sonnaɓɓe ko ɓuri wondude e barke e sonnaɓɓe ko ɗo sonnajo mo torare mo ɓuri hoyde e sonnaɓe heditiɓe fof ko ɗo sonnajo mo teŋe mon ɓuri hoyde e sonnaɓe heditiɓe fof wo ko ɗo sonnajo ɓuri marde barke wo ko ngal dewgal ɗum ɓuura wentorede ka Allah tabaraka wa taala ko noon ko nelaɗo Allah sallah sallam aɗa waɗi haray watte yiili e ɗin ɗon piiji musidɓe jolɗi wono noon kadi Umar ibn al-Khattab on kadi wo hee harimo hutuba no jama o no darimi no hutubirani wo hee accee fantingol ɗitingel accee taksugol sukaɓe accee ɗuɗɗingol teŋeji kala ko suka on addi jaɓu madama a ndaarino diina kan a tawi ko islam wi ko mum qouran kono ko nelata e ndaar ko e ndaarata diina kan e wi ko mum enen ko e nelaka e ndaar ko ɗum so gaari moƴƴal o tambike moƴƴo o wattike moƴƴi haysi mo pembi waare en hakkitaka haysi mo pembi mooɗo en hakkitaka haysi mo waɗi hootanuru en hakkitaka haysi mo daati coñci ɗin en hakkitaka ɓay tun enen hiɗen anndi fewno o yaaji fewndiɗo ɗo jogiiɗo wono ngal ɗo haray wona tampo tambiɗo wono oɗo wona tambo ɓorniɗo wono ɗiɗo wona tampo enen tum ɓay en anndi tampere aduna yankere nden alaa ɗo en darata diina hannde kadi en darata ngi ko hannde kadi tawi noon tampere aduna wona tampere ko tampere laaɗa woni noon mbaɗa tawi na Umar yamiri wo haray wo yo en accu ɗuɗɗingol ɗiɗo teŋeji o yo en faam o si tawi no ɗuɗɗingol teŋe ɗum hara ko diina noon ɗum ko imanu noon ɗum ko kulol Allah noon ɗum ko teddungal ko gara yaagal noon o haray ko nenaɗo Allah ɓurno handude e ɗuɗɗingol teŋe nde himo toon rewɓe makko ɓen ɓa rewɓe makko ɓen ko nene aduna on fof o haray ko jiwɓe makko ɓen ɓurno handude e taksede teŋeji tiiɗuɗi par ce que ɓen ɗon baaba maɓɓe ɓe maramo ɓe eɓɓodiri baaba e aduna on fof ɓe ɓuri aduna Allah on fof dambu wo kono ɓen ɗon fof hay gooto ala teŋiraɗo ɓuri ɗuuɗiyawal ngal sappoji kan mi wata noon koye estimande en ɗum ko jina wurata franjine ma dalal o feerto hannde mi wata kono noon koyen anndu tun ɗo wona jawdi ɗum sonnaɓe makko ɓen hay gooto ala teŋiraɗo ɓuri ɗum ɗon ko wona noon kadi ɓiɓɓe makko ɓen hay gooto ala teŋiraɗo ko ɓuri ɗum ɗon donc no hanani neɗɗo on hara o townani oɗo teŋ annde nder moƴƴere wo ala nafoore wo ala intérêt pos ala e ɗuɗɗingol ɗi teŋeji yiya sonnaɓe mawɓe ɓen kadi julirde yegora teŋeji ɗin to inna ɗiɗo no fanni sonnaɓe ɓen kadi ta ɓen kadi no yegorde balliti on to ka sal ndaari udin alaaga ndaari ɗum ɗo alaaga jooni noon sukaaɓe boyi no ɗon silbateeri ɓe ari compagnie goreejo maɓɓe on jombugol ɓeya noon ka goreejo maɓɓe o seeɗaa ɗo ɓeeɗo fof raɗaama ɓeeɗo fof sasinaama ɓeeɗo fof huɓɓinaama ɓen mbijata
hay kamɓe ko ɓe sikkuno si ɓe maakino ɓe heɓira yeruɗi gorejo maɓɓe o heɓiɗinɓe jommo kono jaka leeson on ka juulirde e ka balisi to ɗum ɗon hollaɓe jaka siko ɗiɗo ɓe mari jawo ka ɓe wuuri fi ɓendu jaka ɓeeɗo hara ɓe raɗama kundu naatata ɓe son naaɓe e yeegagol balisi kere ko kamɓe soodanaani kaa ko kamɓe ɓornotoɗi ko ɓakkito piyoɗi honno ɓe yegan to no balisi on ardino yimɓe fermi herɓe ƴettanoɓe jonna jiwo mbay ko kanko jegi kanko ɓorno piyoɗi ɓe yegan yo yaayi en aru ndaara ye yo fecciraɓe en aru ndaara yo biro makko en aru ndaara balisi piyoɗi honɓe humɓa nder ka ɓe yelaɓataɓe ƴettaɓe ɓorno koto ɓam kondaniɓe ɗum merde alors ko taɓe ndaar balisi o yego ɗiɗo tiñi ndaara yi ɗum ɗo dino faɗi ɗum ɗo no warri cooɗe ɗon sukaɓe awa joni se wi en okkataɓe hewri koye teŋo ɓe fanɗu koye wallahi ɓe yaha ɓe teŋa jiwɗen ko siwa hewti ɓe ɗaynire jiyo ma on téléphone hum ɓe ɗaynire jiyo ma on pila hum ceke ɓe ɗaynire jiyo ma on sandi siwat ɓe hettamo an ƴewi ɗon ten 100 000 fanɗi teg vaccine ɓay udin ala nder toon ɗum ɗo yoɓe ƴettuɗiɗo yoɓe nattuɗiɗo organisa yo famille o fof muɗum hooti e ko nantata yiɗo piiji he watte yi kutuba kondaniɓe kutuba on haɗiɓe awa joni ta teddura e layde kondanima dow kini en firti a kutuba on haɗiɓe jeejiɓe yoɓe accu he kutuba on kondaniɓe nani watten ka wonno ɓen firtaade fof esse faat aray yo yimɓe ɓen wattu yiili e ɗum haray hananane ɗo nde o feƴƴintinta o ɗo tan ndaare ɗo ñande goo sonnajo arno ka nelaɗo Allah sallah sallam o weeɓiti hoore makko nelaɗo haray mi hewti haray miɗo faanda moodi haray siko on noon hatton jini yo jomba siko goɗɗo e saaba e moɗon ne a ndaaren ɗon noon sunnade eɗe tiɗɗen gooto kadi mara o ɗum kuurat hiɓe wakkili yaagol ndaaro ko hare ɓe wakkili defugol ñiye ma adda kaɓɓe goro haray ɓe tori moodi gooto no juulirde nde heewi ni o ara o présente o ka imam o imam si tawi hiɗon faala jombude hara min mi weeɓi tami Abdoulaye Kala naata toon nayi na miɗo heddori gooto karɗa wiɗa miɗo tori duwa on min Abdoulaye Kala komi sikkata a yiilan ɗo a arni fiyan kono na mi faala komi toranomo ɗo a fi goɗɗo o aɗo mi famata yon ɗo mi toro ala sa yari he Abdoulaye Kala si haaji ma noon yan haray ɗo min miɗo hawrama min ɗo an iɗa hawrani jomba si tawi haajuma an ala yam a wallam he kala mo okkuɗaala min mi jaɓat o ƴeewi si newo tomati newotama kono ari a yiilan an arilan ha moƴƴi a wiilan he miɗo torima duwa nani mbiya wallam fi goɗɗo ba ɓe mi anndi yaray min omi susata yalta yaltinde haɓɓere goro ɗo yaa sina ɗum ɗo heddori dow village goto e sef fat hay watte yiili e ɗiɗo piiji nelaaɗo Allah sallah sallam makani oɗo sonnajo saabajo goto toon immi présenté o nelaaɗo way min ɗo kon candidat nde faala nelaaɗo ma ke a ɗaɓɓoyten o nelaaɗo mara ten nelaaɗo ma ko wayi ko wurum ndaare janndi naade kaasi wonni nde mbagiri anno nde ɗo kaasi talaɓo ɗo koyni nde ɗo no satti way ko wurum ndaare janndi heɓuɗa yaw adda teŋal o yeewo jinndi o ndaari suuɗo e a suuɗe ala yaare kono remo faalaji o or nelaaɗo yi hunde ala nelaaɗo woyne o yii woyna hunjii seeɗa hayso ko jusu amma haysi ko amma naati hayso ko ɓuri walla o yiɗa hunji o yehi yiire yii kati komi jaati o loodi komi hunji alqur'anani nelaaɗo ma ka ko ɗum ɗon woni teŋel konko hunjiɗa jokko ha kam kadi o miyobiri ɗum teŋel heewi no hunji ka hoyaade si nelaaɗo dañino ɗon inni ko ɓe saakaari ma ko ɓe ngelooɓe na o jiwo hoota e mara moodi na o suka hoota e mara ɓeyɗu ko ɗum ɗo woni rôle imamuɓe ko ɗum woni rôle mawɓe julɓe ko ɗum woni rôle laamuɓe ko ɗum woni rôle chef quartier haray watte yiili onde kadi o jombata o jommi ayyuhal ihwatul kiram hey kono no musidɓe an tedduɓe jooɗiɓe laysa fil mughalati fil muhuri barak he wuri annen feƴƴintingol ɗi teŋeji barki o ala ono no sikka barki noyi ɗum on jonnayi on jiyo womure mbuɗi ɗon yo e no weli no ɗo marsi he teŋ gorejo makko ɗuɗa teŋeji wono ɗi pendant 1 mois 2 mois so landike ma sampra e majjitaɗum ta ndaaron kadi taw hay biye mum gotum ala ko ɗeeɓi wona terrain wona otoal wona korɗo o soodi ni rien ngaara no gasana hay consulateur soodi no gasana hay kuwa pe sumbaji mo soodi ɗon gasa wona hay complet soodi o ɓolɗi
ɗi fof ko ñaamaaɗi biji pour on paranna warraani mi change o téléphone an ɗo mi ɗaɓɓo sifa ko digga hon ɗo min soodu fulaire danke mi joɗɗina e ɓoode danke mi joɗɗina e ɗum ɗo e ɗum ɗo yurtumo ñakkamo ƴetta ɗi fof sokka ɗon barke alaa e ɗum ɗingol ɓegen ko ɗum fof ko rek faami gas wuritode ko taw ban wuyi wo ban fihi wo ɗuɗɗingol tan e wo deta ko malki so wo deta ko tana ko namba wo fihi fadu wo batanno e mum kadi eyi ko mbaɗan ko makko ɗum fof ko 1 million e wi ko ɓe o wadde 500 mille e wi en mata ko ɓe 1 million o moɓi manan konkum fof annden togama en ƴettidi o men e pi baaso haɗe ɓen o harna kono en laɓɓinima laaɓi e o kewi batanno e mum hen ɓesri ko tubaw yitti wulliti toɓɓere wotere sacci to ko tubaw wi وما نشاهد اليوم في الحفلات الزواج من رقصات الفجور والقيام التي تقام والأشياء التي ترمى لا حظ لها في ديننا الحنيف بل معصية لأمر الله وينبغي على المؤمن الصالح أن تكون قدوته كله في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه والتابعين له بإحسان. كتب يلتقى ولتقى بويهم wo cérémonie ji njani hutuba woni wolde na abdoulaye kala hutuba wo o cérémonie ji njani ko woni yiide ɗi mariage ji ɗi cortège ji ko woni yiide ɗi mariage ji hannde o yaadu salon ko woni yiide ɗi mariage ji hannde o yaagol ka maire commune signoe ko woni yiide ɗi mariage ji hannde e waɗugol koye ɗo caalimuji mana tantoy waɗa tapi ɓa ɗum kadi wandi ko mbuuɗi boy ɗum yette hoto mbaw wi wo ɗum ɗo fof mara dalil ka alqur'ana e sunna wo ɗum ɗo fof ko yeɓugol jawdi ɗum ɗo fof ko harkugol jawdi hoto mbaw haɗi baaba jiwɓe ɓe wo nene jiwɓe ɓe wo jiwɓe wonaɓe jombede ɗo sukaɓe yumɓe jombude ɗo woyoɓe accu ɓe mburi ƴonɗa sokkude ɗum ino ɓeydita ɗin kam manan kumma yaa ma ƴettaɗi okkaɗi ɓeygu ma ƴettaɗi mooɓaɗi ñok yaha ndenda sabuɓe maɗa ɓe agata suddu maɓɓe ɗum kere paas ɗi mbuɗi ɗi ukkuɗa e ɗum ɗi wawa ɓe kere ande ma ɗi wawa ɓe dawa tan hutuba wi no hanani juɗɗo nde wonata fiyake makko on kullu yo taw hara ko nandutu ɗum ko wonɗum gotum ko ñentin ɗum no nelaɗo allah sallam o na tono mo waɗigol oɗo bendonaire waɗa oɗo générique kam ɗum ɗon kam hacha wa kalla ɗum ɗon kam no takki haala ko waɗugol tan to woy koye e ɗi cortège ɗi e yaadu salon e merde komi ko ɗin noon tawde kutuba on haawike harmini haɗi kondani yo acci wona perema ko wiyete commune julɗo no haani kala ko watta kon yo taw hara ɓaanelaaɗo waɗi no sifa ɗum pellet yo taw hara ko o waɗi ɗo no o warrini yo taw ko ni nelaaɗo sallah sallam kadi warrino ko ni sahaba warri ko ni taabi'inaaɓe feƴƴiɓe moƴƴinimɓe ɓen warrena par ce que kutuba on fermiri addugol aya ko allah wi ɗon laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir woden nangal piji mon wo ko laatano ene laatal sallallahu ñentina mi mana ko ɗum wiyete exemple yo taw hara ko ɗon ƴettuɗon exemple e mariage momon ma e dennabo momon ma e didugol mongol ma e hottugol mongol ma e cergal ko ɗum seedugol ɓayɗi ɗo fof ne laaɗal sallallahu waɗi ne laaɗo diɗi hoddi ne laaɗo jombi acciti ɓeygu maɓɓe ma yi acciɓe kamɓe kadi ɓe ma yiɗi acci ɓeygu maɓɓe ɓiɗɗo maɓɓe ma yi acciɓe kamɓe kadi ɓe ma yiɗi acci ɓiɗɗo maɓɓe ɗiɗo fof allah tawi pasde wi hoore ne laaɗo ɗi waɗa hunde waɗa e hoore ma tawano ɗo desoli mi anndami ko honno warete ne laaɗo ɗum ɗo heɓano ɓe sakkona mi annda ko honno ɓe warrino mi wara allah tabaraka wa taala tawi ɓe waɗi ɗiɗo piɗi fof ne laaɗo hay kutuba meɗen on ko ɗo ɓe sukaaɓe wakkiloɗen jonde baabiraaɓe tuuliiɓe wakkiloɗen jonde sonnaaɓe ƴette gite mon ɓen waɗon e worɓe tawde ko yiruɓe moɗon ɓen woton teggiti sona ɗum on sontay si tawile ko accitaɗo ma o moodi muɗum maayi sina ɗum on ɗon o lutta e joom mbak on ɗon wiyetake sontuɗo sina ɗum o lutta e joom mbak heɗa suti hayɓe meeɗaali jombeere ɓen hino runti ko ɓurto piire on heɓirde moodi an noon a jombanoma nokku goo a seedama ma moodi ma maayi deetajiɗi andi an ko jombugol ma jombegol ma woni wonde ɓuuri wonde probléme wonumo suɓat taf wonumo mara condition sina ɗum a luttiray ni a jombitaka ha maya e ko ɓeeɗa wawi wadde condition gokku hay ɓen condition ji maɓɓe ɗi no teppede to si ɓe ɗuɗɗini haccati amen mene worɓe haray ala haray watten yeeni jaɓen jombegol onon sonnaɓe ɓe jaɓen jombugol enen worɓe ɓe
jaɓen jippingol teŋeji ɗin e facilitugol affaire mariage ji ɗin ko ɗum ɗon ko hutoɓe meɗen o yawi hara contact ji ɗin ka numéro téléphone e ko 628 60 53 09 on waɗi indicatif 00224 laguinen on 628 60 53 09 oɗo kadi on kabaye vert no toon are ba même numéro 664 waɗo même numéro yeeso no toon Selcom kadi 657 ɗum kadi waɗo même numéro yeeso no toon kadi 631 ka intercel waɗo kadi même numéro yeeso amma email on o waɗay abdoullahi kala @gmail.com haray kadi bi idinillahi taala ɓe ka internet e ɓe mana extérieur to e ndi ɓe moƴƴini ko wiyete ko laawol kisal site internet wiyeteɗo laawol kisal ɓe keri yitte zone ko belgique jooɗi ɓe yiiti e gouvernement belgique on ɓe agréyi radio on chaque vendredi bayana waɗete e makko yewtay ɗon fiiɗina tawa aduna allah jogiiɓe connexion tano connectino anndi fréquence radio on haccate mum hino e diina fof kala ko woni e aduna hara himo jenti on ɗon radio on ɗon ka internet woodi wona jooɗiɗo e nder studio haray noon on ɗon radio e vendredi le 5 juin kamɓe belgique toon ɓe no dila komi abdoullahi kala woni ka programme haray kala tawɗo heno jogii internet vendredi ko ɗum woni le 5 juin e ndu lewru wondu arde ɗo à partir de 19h30 haray on tigi yo waaw connectade jento inchallah o waawa e humpitade haray thème ɓe suɓike ko ɗum woni komi gasata wadde komi ɓe lanndila yo yewtu woko ɓureti ko yowndiri e mayno to kadi haray ɗum ɗon kadi en hollondira e ɗum ɗon kala kadi jentiɓe kotuba on e nder aduna on ɗoori ɗum kamɓe kadi haray ɓe hollitama ɗum ɓe jentata ɗon kala kadi hutuba ma kala kadi bayana mo waɗɗen à partir de 2 semaines à partir de 2 semaines so hutuba o en waɗimo ma bayama en waɗimo so yehi ka youtube on waɗi abdoullahi kala @gmail.com haray on tawa hutuba mo mi waɗi on ma bayana mo mi waɗi on ma darso mo waɗi on ko neeɓi o ko neeɓi e nder 10 jours ila mi waɗimo ma e nder 2 semaines ko ɗum 15 jours on tawoyemo toon on téléchargemo toon wattamo ka portable mo e ka ordinateur ji mo اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله مؤمن في من ادنى الى يا الله من في من ادنى الى يا غيوب يا الله اكثر سكاب ميدن من كم يوم يا الله فرجيب ميدن من كم يوم يا الله توران سكاب ميدن يا الله اكثر جيب ميدن فين كاري فالا بيدغول يا الله تبارك وتعالى اكثر ɓeeɗo tawnoɓe joom mbaam moodi mum maayi ma seedaama en torki Allah yalla forɓe moodiɓɓe ɓurɓe ɓe ɓe seediri ɓe ngurdam mamayde ya hayyu ya qayyum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin